bararahiye barirenga bavuga ko bagomba gusebya u Rwanda n'abanyarwanda ku rwego mpuzamahanga ngo ikimwaro kikabakwira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bapanze uburyo bwose bagomba guhagarika isiganwa rya shampiyona y'isi y'amagare 2025 kuko batashatse ko ribera i Kigali mu gihugu cy'abanzi, ariko biranga n'ubundi bibi by'ubusa birangira byemejwe ko abakinnyi b'amagare ku rwego rw'isi b'ibyamamare mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi uyu mwaka bagomba kunyongera amagare yabo mu mihanda yo mu Rwanda. Ibyakagombye rero kubera ishema ku bihugu byose bya Afurika kuko ari ubwa mbere shampiyona nk'ibereye inaha ku mugabane wa Afurika, ibyanatumye kuri inshuro yitabirwa n'ibihugu byinshi by'inaha ku mugabane wa Afurika, ibihugu byombi bigahabwa amahirwe yo kwigaragaza imbere y'isi yose. None ahubwo ibi byarakaje bikomeye abaturanyi b'u Rwanda bahita banivumbura banga kuryitabira. Gusa ariko buriya ntabwo umugenzi umwe abuza bisi kugenda. Byarangiye shampiyona y'isi y'amagare itangirijwe i Kigali ku mugaragaro imbere y'amaso y'isi yose. Ariko nanone leta ya Kinshasa ibi yari yarabiteguye kera ko n'ubundi amahanga ashobora kutabumva bikarangira shampiyona y'isi n'ubundi bereye mu Rwanda. Rero burya nabo bari barateguye umupango wa kabiri. Uyu ni umupango wa kabiri bateguye mu gihe umupango wa mbere wo guhagarika amarushanwa waba wanze. Noneho rero ubu batangiye umupango kabiri mu gukora mu jisho igihugu cy'u Rwanda. Dore uko biri gukorwa. Muri ibi bihe bya shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali mu Rwanda, u Rwanda nicyo gihugu kiri kuvugwa cyane kuruta ibindi byose ku isi, by'umwihariko mu itangazamakuru kuko kamera ziri mu mujyi wa Kigali ziri gufata amashusho ari kwerekanwa ku mateleviziyo y'ibihugu 130 mu isi hose, ari kurebwa n'abantu magana y'amamiliyoni, by'umwihariko abanyaburayi. Ibi rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabibonyemo imari ishyushye. Kuri we abibonamo amahirwe akomeye cyane yo gusebya u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, ngo mu gisi yose hanze amaso u Rwanda agahita afatirana uwo mwanya maze akagaragariza isi impande mbi z'u Rwanda, zirimo n'uko ngo rufasha abarwanyi barwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwanya leta y'i Kinshasa. Ariko nubwo ibi twabanje kubitangaza benshi mukadutera amabuye, ubu noneho hari amakuru afitiwe gihamya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashoye za miliyari nyinshi mu gushaka kwitambika isiganwa ry'amagare riri kubera i Kigali mu Rwanda. Aya mafaranga yose ari kwishyurwa ibitangazamakuru bikomeye mu isi hose ngo byandike inkuru zisebya u Rwanda bigaragaza ko rutagakwiye kwakira irushanwa nk'iri riremereye gutya. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abazikoresha hafi ya bose bari gukorera akayabo k'amafaranga buri munsi kubera gusa kwandika ibitekerezo bibi ku Rwanda. Ni ukuvuga ko leta ya Kongo nyuma yo kwishyura ibinyamakuru bikomeye ku isi hose yanishyuye abahanga mu bumenyi bwo kuri murandasi, aho bari gukora ibishoboka byose bagakora ama account menshi ku mbuga nkoranyambaga bagapostinga ibisebya u Rwanda. Ni mu gihe kandi abantu benshi bari kuvuga nabo u Rwanda mu bitekerezo bari kunyuza kuri X yahoze yitwa Twitter ubu bari kwishyurwa. Noneho kandi utanze ibitekerezo byinshi bigamije gusenya u Rwanda ku ma account nayo menshi agahembwa ruta y'abandi. Ubu ni uburyo leta ya Kinshasa n'ubundi isanzwe ikoresha kuko no mu gihe cyashize nibwo yakoresheje bashyira igitutu ku makipe y'Iburayi ngo bahagarike gahunda ya Visit Rwanda. Ibaze ko iki gihugu cy'abaturanyi kiri kuvuga ko ngo u Rwanda ruri guhonyora itangazamakuru. Bati nta munyamakuru w'imahanga wigeze wemererwa kwinjira mu Rwanda mu gihe cy'amarushanwa. Nyamara ariko byamaze kugaragara ko umunyamakuru wabujijwe kwinjira mu Rwanda nta byangombwa yari afite bigaragaza ko koko ari umunyamakuru, ahubwo babona neza yuko ari izindi gahunda bari bateguye runaka zitagamije icyiza ku Rwanda. Ni mu gihe ariko ababirigi bo bari mu Rwanda baje gufana abanyamagare babo, bo bari kuvuga ko ngo u Rwanda rutekanye kuruta naho baturutse iwabo. Nyamara rwose abaturanyi bo bamaze kugaragaza ko nta gahunda bafite yo kuva ku bintu ngo bagombe bitendeke ku Rwanda mpaka barutuye hasi. Ese ibi bizakunda koko? Mbaye ikaze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze cyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 ku wa kabiri tariki 20 Nzeri, igitondo cyari cyiza, ibirori bitangira irushanwa byitabiriwe n'abantu benshi. Kuri iyi nshuro hari hatahiwe ingimbi n'abangavu batarengeje imyaka 19 juniors basiganwa n'igihe buri wese ku giti cye ibyitwa ITT individual time trial. Abangavu bari bukora intera y'ibirometero 18 na metero 300 guhera saa 5 n'iminota 6, naho ingimbi zigakora intera y'ibirometero 22 na metero 600 guhera saa 7 n'iminota 57 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Mu bakobwa u Rwanda rwari ruhagarariwe na Masengesho Yvonne n'uwitwa Uwiringiyimana Liliane,
naho mu bahungu bakaba Byusa Pacifique na Ishimwe Brian. Ndetse nk'uko byagenze kuva ku cyumweru, isiganwa n'ubundi ryatangiriye mu nyubako ya BK Arena risozezwa kuri Kigali Convention Center. Muri BK Arena ahabereye ibirori n'ubundi byo gutangiza shampiyona y'isi y'amagare ku wa tariki 21 Nzeri 2025. N'ubundi inyubako nizakomeza kuberamo itangira ryose ry'amasiganwa ya ITT ndetse na TTT kugeza ku munsi wa nyuma wa shampiyona. N'ubundi bamwe mu bakunzi b'umukino w'amagare bagiye gukurikira uko abakinnyi bahaguruka muri iyi nyubako y'imyidagaduro ubusanzwe yakira abantu 10,000 bicaye neza. Kuva shampiyona y'isi yatangira mu myaka 104 ishize, n'ubwa mbere amasiganwa nk'aya yo mu muhanda ari guhagurukira mu nzu nini nk'iyi ngiyi ya BK Arena, akaba ku nshuro ya mbere kandi risiganwa ribereye ku mugabane wa Afurika. Kuri iyi nshuro rero abakobwa 47 bo mu bihugu 29 nibo bari bagiye gukina isiganwa ry'abangavu batarengeje imyaka 19 Women Junior ITT kuri uyu wa kabiri. Ahagana saa 4:50 Masengesho Yvonne wari buze guhaguruka mbere. Saa 5:06 yari amaze kugera muri BK Arena aho yarimo yishyushya yitegura guhaguruka. Faxon Cat wo mu Bwongereza wegukanye individual time trial y'abakobwa batarengeje imyaka 19 mu 2024. Uyu mwaka yari buzakina isiganwa ryo mu muhanda mu batarengeje imyaka 23. Umunyaslovenia Victoria Tradonova wari warabaye uwa kabiri icyo gihe we yitwaye neza mu bakobwa batarengeje imyaka 23 bakinnye ITT ku wa mbere. Naho rero yaje kuba uwa kabiri ni mu gihe Imogen Wolf wo mu Bwongereza wabaye uwa gatatu mu 2024 Zurich mu Busuwisi, nawe azakina isiganwa ryo mu muhanda mu batarengeje imyaka 23. Umunyarwandakazi Masengesho Yvonne wabimburiye abandi yagurutse muri BK Arena aho yari agiye gukora urugendo rw'ibirometero 18 na metero 300 rusorezwa kuri Kigali Convention Center ahagana saa 5:06 z'igitondo nk'uko byari byateguwe. Ku myaka 17 n'umwe mu bakobwa bahagaze neza mu mukino w'amagare mu Rwanda, by'umwihariko mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 19, kuko mu 2025 yatwaye amasiganwa 5 y'abato arimo 2 ya shampiyona y'igihugu muri ITT ndetse no muri road race. Gusa ariko kuri uyu munsi wa gatatu wa shampiyona y'isi y'amagare mu 2025 wari buze gukinwa n'abangavu batarengeje imyaka 19 ndetse n'ingimbi. U Rwanda rwari rufitemo abakinnyi 4, ni ukuvuga 2 mu bakobwa ndetse na 2 mu bahungu. Aba bakaba Masengesho Yvonne, Uwiringiyimana Liliane, Byusa Pacifique na Ishimwe Brian. Bose rero bakaba umusaruro w'irushanwa rya Rwanda Youth Racing Cup ryatangijwe n'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi muri Nyakanga ho mu 2023. Kuva icyo gihe iri rushanwa rikinwa mu byiciro 5 by'imyaka, kuva ku batarengeje imyaka 11 kugeza ku batarengeje imyaka 19, riba buri kwezi, maze amanota y'abakinnyi babonye bitewe n'uburyo bitwaye akagereranywa. Ku mwaka hakazatangwa ibihembo ry'abitwaye neza. Abakinnyi bose uko ari 4 bamaze hafi imyaka 2 bakinira irushanwa ndetse bari no mu bitwara neza kuruta abandi. Sibo gusa kuko hari n'abandi bazakina amasiganwa nk'aya yo mu muhanda na bakuru babo bari mu irushanwa ariko bazakina mu batarengeje imyaka 23, barimo Muriyanga Jackson, Nirenganya Moise ndetse n'uwitwa Nshutiraguma Keve. Ku bahungu bo by'umwihariko banitabira irushanwa ngaruka mwaka rya Rwanda Junior Tour rimaze kuba inshuro 2 gusa. Undi munyarwandakazi wari buze gukina isiganwa rya ITT y'abasiganwa n'igihe mu batarengeje imyaka 19 akaba Uwiringiyimana Liliane yahagurutse muri BK Arena saa 5:30 z'igitondo. Yari umukinnyi wa 16 wahagurutse muri 47 bagombaga gukina isiganwa ry'uyu munsi mu bakobwa. Ubyumve neza ko amasiganwa ya shampiyona y'isi y'amagare yo 2025 uko ari 13 yose azagenda asorezwa kuri Kigali Convention Center. Ni bimwe rero mu bituma haba ahantu hambere haba hateraniye abantu benshi baje kureba uburyo abakinnyi baraza gusoza n'uburyo bari buze kwitwara mu bihe byabo bya nyuma. Aya masiganwa yakomeje nk'ibisanzwe ariko byagiye kugera saa 5:50. Umunyashiri Maren Lohas Lescott yari yicaye ku ntebe y'umukinnyi uyoboye isiganwa nyuma yo gukoresha iminota 27 n'amasegonda 28 ku ntera y'ibirometero 18 na metero 300, mu gihe Masengesho Yvonne yahageze ari ku mwanya wa 5 mu bakinnyi 12 bari bamaze gusoza. Sonatibe ni hamwe mu duce dufite abafana benshi b'umukino w'amagare muri iyi minsi ya mbere ya shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali. No kuri uyu wa kabiri hari abiganjemo ababyeyi bakenyeye ndetse bishimiye ko amarushanwa yongeye kunyura iwabo. Saa 9:09 umunyarwandakazi Uwiringiyimana Liliane yari amaze kugera kuri Kigali Convention Center aho yakoresheje iminota 30 n'amasegonda 58 kuva kuri BK Arena. Mu nzira we n'abandi 2 bari bamukurikiye banyuzweho n'uwitwa Oda Onexenga wo muri Norvège
aho muri uwo mwanya yari we wari uyoboye isiganwa nyuma yo gukoresha iminota 26 n'amasegonda 28 kuva BK Arena agera kuri Kigali Convention Center mu nzira zari zateguwe. Muri uwo mwanya abakinnyi bose byari bitegerejwe ko baraza guhaguruka muri BK Arena bari bahagurutse. Mu bari bamaze kugera kuri Kigali Convention Center rero wari wakoresheje ibihe byiza yari Odaunek Senga wo muri Norvège wari wakoresheje iminota 26 n'amasegonda 28. Irushanwa ryaje kurangira ahagana saa 6:40 umuholandikazi Megan Arends yegukanye umudari wa zahabu muri ITT ya shampiyona y'isi mu bakobwa batarengeje imyaka 19 nyuma yo kuba uwa mbere akoresheje iminota 25 n'amasegonda 47 ku ntera y'ibirometero 18 na metero 300. Umunya Espagne Paul Hostis yarabaye wa kabiri arushwa amasegonda 35 naho umunya Norvège Odaunek Senga wari wayoboye igihe kinini yasabu wa gatatu yasizwe amasegonda 37 yose. Kuri wa kabiri u Rwanda rwari ruhagarariwe n'abakinnyi babiri basiganwe n'igihe buri wese ahaguruka wenyine mu bakobwa batarengeje imyaka 19 aho bakinnye intera y'ibirometero 18 na metero 300 nk'uko nahoze mbikubwira mu kanya kashize. Masengesho Yvonne yabaye wa 33 akoresheje iminota 29 n'amasegonda 43 aho yarushijwe iminota 3 n'amasegonda 55 na Megan Arends watwaye umudari wa zahabu. Ni mu gihe kandi Uwiringiyimana Liliane umunyarwanda wundi we yabaye wa 40 mu bakinnyi 47 basiganwe nyuma yo gukoresha iminota 30 n'amasegonda 58 bivuze ko yarushijwe iminota 5 n'amasegonda 11 umukinnyi wabaye wa mbere muri iri rushanwa ry'abakobwa batarengeje imyaka 19. Guhera saa 7:54 hari butangire gukina abahungu batarengeje imyaka 19 aho nubundi bari buze gusiganwa n'igihe ku ntera y'ibirometero 22 na metero 600. Umunyarwanda Byusa Pacifique niwe wari buze guhaguruka mbere mu gihe Shemwe Brian yari buze guhaguruka nyuma y'isaha saa 8:48. Ahagana saa 7:54 umunyarwanda Byusa Pacifique yabimburiye abandi bakinnyi b'abahungu ahaguruka muri BK Arena aho yaragiye gukora intera y'ibirometero 22 na metero 600. Uyu Byusa Pacifique yari yarabaye wa kabiri muri ITT ya shampiyona y'igihugu y'ibihumbi 2025 yakinwe muri Kamena uyu mwaka. Kimwe mu byo wamenya nuko mu bakinnyi basoje mu myanya ya mbere muri ITT ya shampiyona y'isi y'abahungu batarengeje imyaka 19 mu mwaka washize 2024 batatu gusa nibo bakinnye kuri wa kabiri. Muri bo ni harimo umufaransa Paul Cesars watwaye umudari wa zahabu icyo gihe aho kuri iyi nshuro yakinnye mu batarengeje imyaka 23 ku wa mbere akaba umunsi wa kabiri wa shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali mu Rwanda. Abongeye kwitabira kandi mu ngimbi ziri kurushanwa i Kigali ni umunyamerika Ashley Barry wari warabaye wa 9, umwongereza Dylan Sage wari warabaye wa 12 n'umuholandi Michel Maurice wari warabaye wa 15. Abandi bose barushanwe mu batarengeje imyaka 23 uyu mwaka. Ubyumve neza ko abakinnyi 83 bo mu bihugu 56 barimo abanyarwanda babiri nibo bari gukina ITT y'abahungu batarengeje imyaka 19 ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali. Ahagana saa 8:30 Byusa Pacifique yageze kuri Kigali Convention Center nyuma yo gukoresha iminota 34 n'amasegonda 38 ku ntera y'ibirometero 22 na metero 600. Uyu mukinnyi w'imyaka 17 yari yicaye ku ntebe y'umukinnyi uyoboye abandi mu isiganwa mu gihe arategereje kureba nimba hari undi uri buze gukoresha ibihe byiza kumurusha. Kuva ku munsi wa mbere wa shampiyona y'isi y'amagare i Kigali mu Rwanda kugeza kuri uyu munsi wa gatatu ubwitabire bwari bukomeje kuba bwinshi cyane muri gare ya Nyanza aho abakinnyi n'ubundi barimo bakatira basubira inyuma. Byagiye kugera saa 8:50 umunyazeribajan Artemi Proskryakov yicaye ku ntebe y'umukinnyi wari uyoboye abandi mu isiganwa nyuma yo gukoresha iminota 32 ndetse n'amasegonda 47 mu rugendo barimo basiganwa. Ni mu gihe Byusa Pacifique yari yasizwe umunota umwe n'amasegonda 47. Ishimwe Brian undi munyarwanda wari mukina ITT y'abahungu batarengeje imyaka 19 muri shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 yahagurutse muri BK Arena ahagana saa 8:50. Uyu Ishimwe Brian n'ubundi yari yaregukanye agace ka mbere ka Rwanda Junior Tour 2025 ariko asoza irisiganwa ry'uduce dutatu ari ku mwanya wa gatandatu. Ni mu gihe yabaye wa kane muri ITT ya shampiyona y'igihugu y'ibihumbi 2025. Uyu munyarwanda yakomeje urugendo rwe ahagana saa 9:20 yaramaze kugera kuri Kigali Convention Center ari wa munani ufite ibihe byiza aho yakoresheje iminota 34 n'amasegonda 59 arushika iminota 3 n'amasegonda 39 n'umunyaslovania Vanja Kuntalika Zibet wari uyoboye isiganwa muri uwo mwanya. Muri ayo masaha ariko abakinnyi 21 nibo bari batarahaguruka mu nyubako ya BK Arena ngo binjire mu muhanda nk'abandi.
mu gihe abakinnyi barindwi aribo bari batarahaguruka kuri ubwo isiganwa ryari riyobowe n'umunyaswede Vrigota Lenhot wakuye umunyafurika y'Epfo Josh Johnson ku ntebe y'abari bahagarariye iri siganwa mu bakoresheje igihe gito, kuko uyu Vrigota yari yakoresheje iminota 29 n'amasegonda 55. Gusa ariko uyu nawe ntiyatinze ku ntebe kuko ahagana saa 10:03 mu gihe abakinnyi bose bari bamaze guhaguruka muri BK Arena ndetse 20 muri bo bakaba bari batarasoza, umunyamerika Beckham Drake niwe wari wicaye ku ntebe ishyushye y'abahagarariye irushanwa mu bakoresheje igihe gito nyuma yo gukoresha iminota 29 n'amasegonda 21. Ahagana saa 10:20 Dylan Sage wahagurutse nyuma muri BK Arena yari mu birometero 5 bya nyuma. Kugeza ubwo rero isiganwa ryari riyobowe n'umuholandi Michael Maurice wakoresheje iminota 29 n'amasegonda 7 aho yarushaga Ashlyn Berry amasegonda 6 ndetse na Sevan Kachkov amasegonda 8. Saa 10:35 irushanwa ryari ryasoje, umuholandi Michael Maurice yegukanye umudari wa zahabu nyuma yo kuba uwa mbere mu isiganwa ITT rya shampiyona y'isi mu cyiciro cy'abahungu bari munsi y'imyaka 18. Uyu Maurice wabaye uwa mbere n'ubundi yari yarakinnye muri iki cyiciro mu 2024 Zurich mu Busuwisi. Muri amarushanwa y'Ikigali yakoresheje iminota 29 n'amasegonda 7 arusha umunyamerika Ashlyn Berry amasegonda 6 ndetse n'umubirigi Sevan Kachkov amasegonda 8 yonyine. Ubyumve neza ko mu bakinnyi 85 bakinnye ITT y'ingimbi kuri uyu wa kabiri, umunyarwanda wasoreje hafi ni Byusa Pacific wabaye wa 53 yasizwe iminota 5 n'amasegonda 27 n'umukinnyi wa mbere. Ni mu gihe Shemwe Brian yabaye wa 55 yasizwe iminota 5 n'amasegonda 52. Ingimbi zo zizongera gukina kwa gatanu mu isiganwa ryo mu muhanda rizaba rireshya n'ibirometero 119 na metero 300. Mu gihe wishimiye ibyo dukora ushobora kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha. Bari ku Gisozi.